Mga migo, mga miga, nabalik na sad si Baldo. So karon mga migo, mga miga, umigo lang na ta. Ilaay man, para na sa tay content bago. So mag umigol ta nya ato pang interest kay vape. More on vape lang ta kay mura mo kog mura. Ay, git. Bitaw. So kung mga interest ron kay puro sa about sa vape. Kasagaran siguro ako magsugatan sa umigol kay mga vapers. So enjoy lang mo, balag boring. Lingawa lang ko ninyo. Kaya para malingaw ang tanan ba? Ay magkalimot og subscribe kung man sa video. And after 3 minutes, like, share, comment pod kay para di ta migaw. So, mo to siya. See you sa next clip. So what's the point in all of this? And you will never change. Change. Yo. What are you laughing? Am I look funny? Do I look funny, oh? Why the heck? Do I look funny? It's been almost in this one. Huh? That one time at my dad's house. It was in Luton. Hello, good morning. Hi ninyo mga auntie. Good morning niya di auntie. Unsa nang gikuptan auntie? Oo, kasabot. You don't understand me, oh. Wa siya kasabot nga. Ato na sila kabuangan, be. Uy. What's up, bro? Babe call. Do you babe call? Babe call, babe. What's that call? Like a coil? Yeah. Yes, call. Oh, that one. Oh, like. Ooh. Where are you from? I'm from the Philippines. Yes. Yeah, I know where that is. How about you? How about your call? Florida. I'm from Florida. I don't have any mods on me right now, but I used to use a mesh coil. Oh, cool. Yeah, it's cool, uncle. It's cool. Do you know any other languages? Huh? Do you know any other languages? Only English and Filipino language. Yeah. How do you say hi in Filipino? Hi. Just hi. Just hi? Yeah. Hi. How do you say fuck you? How do you say fuck you? Because if I ever go over there, somebody pisses me off, I'm like, Oh, okay. I'm a teacher. I'm gonna let you. Oh, wait. You read this one. putang ina mo. Yeah. Putang ina mo. Yeah. Yeah. Ato na silang trippingan man kay mga English diri ba? Ato na silang binisayon mga uncle. Mga uncle, mga bra, mga amigo, mga amiga. Ato ni silang tripan. Kaning mga English. Ato ni silang ibaligya. Ato na silang tripan, guys. Ato ni silang binisayon ba? Basta magiling ba siya itong binisayon? Mapatudlo ganing Filipino language atong kabuangan. Diba? Hey, Ako, peace out. What up, man? Where what you up, from? bro? I'm from Dubai. Pardon? Dubai. Oh, Dubai. Yeah. Yeah, cool. Vape. For legend. English. Very good. Babe ka, call mo, babe ka. Babe ka. Babe, I can be cool. Baw ko na cool. Baw ko. Reckon I did it right. I was younger then. Take me back to when we found. Dua-dua, cool.
cheap spirits and drink them straight. Friends enough, don't know how for so long, oh how we've grown. Bibutaso. Kul, gi-exitan ta, kul. Pakita na tagduha ka ana-ana, gulo. Ako pa siya pakitog tulo. Duha ra man ni bawaan. Tulo man ako ni bawaan. Di ko kay bawag duha. Di ko kay bawag duha, kul. Mga amigo, mga amiga. Di ko kay bawag duha, pero kay bawag tulo. Kaya tulo ka, oh, mugawas akong ba. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oy, bastos. Higit mo. Anay. Ano mga. Huwag yun ang gawas. Huwag yun kay buot, bray. Very cool. Ush. Kanay, babe na po, babe. Babe na sad, babe. Huh? Uy, miga mo, babe mo, miga. Oh, Vape mo? Ah, babe. Ah. yeah. Tagasa mo, miga. Exit, makasabot ang amaw. Sumunod to, mga amigo, mga miga. Salamat sa pagtanaw. May tag nalingaw mo sa. Nakoy nakastorya, mga weird man. Yang ato sila gibaligya, wa. Binisayan, gitudlo, ginamaw. Ambot, sakto ba ito ko gipagtudlo nila? Kung sa'yo, comment lang. Kung sa'yo, sakto Tagalog ato. May nangutan na ko dun sa kunay tawa ka na eh. Kinang balikas ba? Patudlo mo sila balikas nun. Maina ni tao eh. Bono, di ta ganahan mo malikas. Patudlo na noon. Kastorya na tag di mao. Salamat sa pagtanaw. Sa mubo ra siguro ni or taas depende yan eh. So, ay lang kalimot sa pag like, comment, share, and subscribe. O ayaw kalimot i-click ang bell button. Para ma-notify mo kung may bago nga video. Sa mga to, sa pagtanaw. Peace out.